Once a freedom fighters ya kan no atum yanka ne eyi aba ni bi maami obedi musika na oni saa na moso mo yeye many time beka se me gina Mahama so on te se ebeto aba be wie na ebe ho se John Dramani Mahama odi nanim guase ni sika na oba be wie free Ghana fo ho no wasan de ni nyina akọ election ma me yase di ni nyina ansa na meja na afi oni party so no se o free freedom fighters akachi o se o free hio na mama ni akosa nipa no so ni ye bie ni ja ho na mbo se ye genuine na ye genuine sa ankoba ne sa John Dramani Mahama be ba betena akonya isu a mini problem on me ye ma ye nhwe. Na eno any the question na mo bre no. The first question here, John, me ba cha o wife, baby o fidi no. E ho na school na ye se wo ye no. School dan na ensu abu aba man kwala edwane na ojo Mahama. John Dramani Mahama me bisa obi mo. Wo yiri krom ho na ensuo. John wo yiri krom ho na ensuo abu afa so to. Classroom Kentampon of so me wo de my video bi wa say madaroma mama me hwe se me sabe kan no so anan no so me fa nkire mo sesi a oh me nua wo de my video no me nsa nka eye me ya papa ene wa wo follow wo de my no Wedemaya ejina or the saying Ojina Kenya mpacha omo capital ye friend in Nairobi ena otu na numu tu say the last time I oba Kenya no na baby wo na enti sese ne tie ne no na enne ade a okoko hu ne Kenya no ono agitum say Kenya is in terms of infrastructure no Kenya born ho modern na sene Kenya si ayefe na omo bom modern to amika ewo infrastructure mu no enya asem ketwa kurasini aboa jimi na no pafo se na ntwa wa wo foforo twe no oti Kenya ontumi nko Nairobi ye capital no enko nkotwe mpuntu ayekoso wo sole a ohihye nkukọ buom na eye video jimi nti onka no kre na ekoso Kenya no ontumi nka jandam ni ti se wo opese wo kra yanyi wuni na ema yanyi freedom fighters ni na muntua wo ne wasefo ka. In Africa, some countries in Africa are doing wonders. Africa, ebinum are doing wonders. Namibia, Botswana, Rwanda, Uganda, Konakoshe, Nafa Kenya kahu, plus Kenya. And Kabranti wemra, and me or Kaya huna when you free one day. Nasemo obi na no Kaya mi remfida. Osi David, even Kenya krana almost so ye Africa no. Brabasha nyema o maye ne hanano me kochi Kenya bekyere mo Kenya asha asia introduce bicycle kwan Ghana na da honom no yesode ayanum dwa bebrebe wonam ka kwan ho kwan ba akono abobo ya anam so truck na mfa hwibaro na mfa nantwie na mfa emponche na mfa ansa na bicycle na mfa timbaka na mfa articulator na mfa trotro na mfa na waka kire se wantwe ho a medical ne bebo ku ampa wo de utwi bicycle Ghana kwan bia ho ewo Ghana no mpacho bicycle won say bicycle kwan dan chen nanka wo free my jimi senye sika ni bre na yewa enka ade na wo frɛ me na wo ka me say David even Kenya wo behwe ne Kenya fo eye de nkwan na Kenya wo Ghana is richer in terms of natural resources. We are richer than Kenya many times. Now Basha was Kenya or no anum Kenya yen high down 4 years advance, 2 years advance, Blabe and Sunday amount down you debi. Or see Kenya a monthly basis and you triat daika. Monthly basis in your triat daika, ewo Kenya. And what the Maya Negu and Masio, many other now can, when you shake Jandam na adia ba ko a wo ko join party a ehu enu nti a sa wo dwene mienu na wo take your decision no so obi di party achi wo mo di akire omo ye ne yefi omo ka ne de omo de ja omo best obi a wo Ghana da wakoma so genuinely na wo ka party ho wo be da ka no kre ne party ne be ye bia unhu se ye bone menu anu mate de me party na se ne party ne be ye bia unhu ne se ye bone da enti ne obetimi aya ne se I was Danny Daniel Okasa in favor of the party.
then now you speak in favor of the party. Enti mo hwe ne pa adom ochire ye no wo wi abekwa akọ criticize pa adom ochire say onye ni papa ade we so nti ono so o se defend e bia na so te wa ne wakọ join NDC say you don't see anything bad about NDC and John Mahama we are realistic and I say we obi a we are genuine kan niam John Dramani Mahama ye time now kan ye ho ane e bo machi no kokoyi bibra na beka say ha John Mahama wa nya ade nti ha John we ni say nanka fe die fa guye ni ma se akwande oye jani wo ono ane party mko tumi kan kure kire omo ene ya make na bi a kire obetumi aba se obehye da aba be emfa mama kan se mo kire mo just 3 days ago and me release obi a ma block no Oliver Frimpong Graham you know say I blocked you me shada ko yi mu nyina pie se wo ko to Jimmy a eye me page o me imagine it misses at any time. Mebo modern and may you free so forever and ever. Me mo abeti ma beden. Oba at na hadi na bleed na sign ko. Na fa information come and crama na udi o machine say politics near aya Ghana no. So what Jimmy and I do dream politicians and near you me. You tell me who say mo Jimmy mo yan crama mo yan moa. Ah mudi John Dramani Mahama bua teni nechi no. Ni nyina na say munnim ne mo ankasa mo pe because munya hu ne ekoso owiase mo ani afrefra mo da so ye nifrafo ntia mo jimi a mo di mo jimi na eda so di John Mahama abo na chi no okwase na oji politicians di ma wo say mo jimi you all have to learn something tafo learn something NDC for learn something MPP for learn something as a Ghanaian you have to learn something sia bibi na mo jimi dodo me pese me di we eche otiawa na yeko mbacha video ya me de ba kire wi na me mfa so musa John Mahama aboa no question so pese oba ntimo mi ntie The mother of these two adorable baby girls died 20th July 2023. Today is 25th July. Abua biti sa usami janfi tumi kita skameboa. Okuja to kwa sia blokwa otumi konjera 25 million na ya ban dia ne dey free obi di ni gina court. Ya no kura de na ya ban sika. Mu di ni gina court. Mo ka se we wieska. Okuja to kwa sia mpani se project wuya bodamfo abrokwa kaka wure ni tiri ho na nso oben. Wo no kura tumi feska abua biti sa omutumi ka kiro mo se we wieska. Muni ni mumfa mubum mako NDC for na mu twami ni na muni ni mumfa mu tiri so no ma pampa so mako mu asefo ntwamoa agimefo moa moa mpete kwa da bifu anyansa ni mutiri so no ma pampa so embo mutiri so abayisam na mususuma Ghana no embo mo kwase ampa bra na mabra bonye tantan sa akopim da mu bewu mabra bonye jimi sa akopim da mu bewu because mo ndwene Kwasiawa ko ya dance ni say the how can you know I didn't say it. Also we should work with that one because that is what you want Ghanaians to know. Jimmy for Abua na went to me and keep light on okran wo the neighbor say yen to abamano. Yes, so ya Abua we you join funu enyame na mekan ye. We join funu na went to me and to your nurses and teachers for kra no. Wo person assign baby o. Emmanuel Agbeve Jimmy, would this agbevampa agbeve tonic de nanke ye papa na sa wo de ne de Jimmy